Many Mabel Okyere and I ever bon command pay. Good morning. Good morning. Me patronet is saying. Me patronya me ado me ho ye pa. Ye de radiasi am kwa baba Onua 95.1. So me. Bia boko. Boko. Emodin. Boko se wa. And what they saying? Oh boko se wa. Azo ye bogom ti bogom se wa. Onyumi ye kama. That's it. Onyumi ye kama. First time I would say me to TikTok. Okay. And that say the TikTok ho de metimi aka say wo de nyom ba. Na se nyame anya wado na TikTok fo ansumu a forget it. Metimi aka say. Saying. Oh, yes, anete. On the season bi ane de eba. This season ankasa say wo de nyom ba. Na se TikTok fo o man ansumu a ebe ha adwene no kra de eba akope. On say TikTok na ekọ ba bia. Obia wo hobi. Obia tribe bia wo hobi. Enti no eboa pa. The TikTok for can ho na anyumi ya blue. Oh yes, me tena ba bia me mfere se meka. Apart from say nyame beye bibia no. Nyame na o ye first. But TikTok na aboa me nyum pa and me mfere se meka. Oh David. Ebi ni kwa so ofere se woka. TikTok is aboa me pa me nka dada aboa me pa. Ntu tro nyum foforo bia ho na de befa. Ho na me de befa. Eze me twen. Me twen ho no wa me na obusu afro ni. Nza ma dwen mo age. Dem say you dey blue we enti no. Blue we but menti ase. Onti ase. Say Felicia Osei ne ma me ma Linda o ma ntu bia se wo we. Ana wo we. Oh hey. Yo. Ma Linda me pa chow. Wo ba Mabel Okyere ne mi so me ka ama no ho bi. The challenge baba yate. Yes ye be ye. Dada boss nua ne mu. Ai, prokopra. Ai nyenchen. Ye be ye. Enyum ne ye kama inspiration ni free him. Inspiration no enyum ye ankasa no. Me papa na na boatin. E na twerɛ saa nwumi. Me papa na na boatin. E na twerɛ enyumi e de ma me. Awurade adom na na boatin ba bi o bia nyame hyira ne yie pa. Ona nyame na me so a o twerɛ enyumi ma me na enyum we na ankasa na o de ma me na me se anana. We de nyame ne wo ne be kasai. Se because enyum ne ye ma bra bo mu asem. Asa de ya twerɛ ne book. Pe. Nti me hu nyum no me yam hyim se na ma bra bo mu asem na o nyame de ato me papa yakoma so saa no. Ama na de ya twerɛ nyum. Nti me be hu se enyum na ankasa na ye divine. O nyame na de ma me. Divine. One ntem ye kama pa to me twerɛ nyum de ba saa no. Oh, Nana Boat oye a songwriter. Anya me nko na atwa enyum bebre. Se me bonyum ni bi so metimi aka se wuyi enyum 100. Wuyi mu be 80%. Eyo nenyum dodo na nenyum on na twere. But ya anka enyum bebre enyum to fo bebre enyum on na twere. Enti enye nne na obebi otwere. Yes, otwere enyum bebre. But then you know why you back cry from the man on sa na abeto no. Oh, enyum de e wo to a. Even menini ko studio no oto aye kwa ho. Mintumi kan sem bebre. Ni ametumi aka ne se Awurade ahyemani onyam. Ana ye di ru studio. Ti verses na nka ho. Ti ru studio no na ode nsem ne bam se o na yemfa we nka ho. Ye de we ka ho ebeboa, ye de we ka ho ebeboa. Nti enyum akasa de enye ba akofo adwuma. Idea we de na idea ba na we su de na idea ba na aye kama. Sa na koye pepe. Na ye full song. Na ye full song. And that we de wani je. E di beat to ase ma wo sa no. Enyum we ankasa na me hu ni se na onyame pese wo de nam so ye bibi. Enyum we ye wie ye no na beat ne ibi na ye nheda empe. Tie sama engineer na sa bo bibi afoforo. Life. Ye bo bibi afoforo bi. Hey. Yes. Ye sa bo bibi afoforo. And mo bra ye. Se open yi a obre ha ni kwan se ana na ma tena se ya for 5 years nti se me de bibi ba ni kwa se bibi akeke ye bibi akeke nti na wo se me nya mre na enye mpepre ho sa pepe na de na tena se 5 years nyame ye madoma me de me third album apamada kan ya tamfu wi aye no emfie bebrebe achi no we o de abu yesu sa me de enwom ne ba aye no abrabom akukuruhwi ase ne abrabom twisan bi ana ema ne basa ba na me hu ni se si ya me no ka say de me hu ni se no nyame de hye me de no
o ma me gidie akosoro na matimi atintim ne mu yie it say am no ka say mama hu say onyame wo ho onyame wo ho na ogusu a woye ne ma won senchen say ene enso so a enje say onyame ni ho eye mere de enje say ne refill say ne na wo mere nso ya ene ato obi so a wo ware ene ato obi so a wo di adanse o tu kwan say enye wo a enche say onso so wo mere nso da wo mere beso eti eye na eye mere ene abotre Enti 5 years na wo de ho kote kakra no eye se gyanwom to ana 5 years na me de me ho kote ye no eye me se mi njai enwom no kra de na me kra de me jai dada na afono me na me jai because producer discover wura ma wa nkasa wo mu so no hunu se ne ma nkoye wo abonwom de e wo 3 albums but o ene ma nkoye men ka say Yesu nye bi mame Yesu wa bi am because my second album mu na Urade mame 2 kwan call Holland that was 2018 me de odi aba na buy in 2018 but from there na me free akwantu mu buy no enye easy na enye easy ene ma na ebobo ba na no hye ba me hu ni se etoda onyame ohyeda e de enkosie na me ka chiro bi se etoda nyame ma obonsam kwan e ma ne beso yehwe ya na onyame pesi ehu se ye ginidi se ebia ka bia ode ama wonti na wo som no ana japade bia ode ama wonti na wo som ti o test wo hwe se saa ne ma na firi wo nchen ate se job de ne pepepepe e firi wo nchen ya obesom na ebi na bonsam de accept permission free onyankopon se o se wo gina ko job di but ene ma ode ama ne nti na e ma ono osom no na saa ne ma ne nyina hwe na onsom no ampan so onyame ma bonsam kwan ma ne ko try job hwe o ko try ne hwe no feli because job ne yire crampo e mema na omo yire de ka sabi nka ne yire betimi adaada no enso wantimi adaada no oda so okura ni nyankopon mu etimi hu ne se ebi ne ba me so ne nyame pese osom gidie hwe yes saa na me hu no ti de me ko mu nyina no ama me gidie abaye din sisi ame no tie me nim ade e beba me so a ebe maka se me de magya nyame so ma na se me ndi nyame achi bi ana se ebe ma bre wiase because me hu bibia bi me hu bibia bi me nim ba bia obi di me be fa na se o ha we beba me so ameka se me hu bibia bi nyame so ahye me den ewom yes afi na wati Kristo som na afi na wati Kristo som asepa on se ye wo nyame som ye wo levels o ye obi wo a ni gidie ano den ebu ho mfa ho se ne mane na busua nyina abehwere ba still obekọso asom nyame ani obi wo ho a oba asori ba ku mienu na ade na obo ho mpa yere wanya o mabiem obeka se sofo onye powerful no asa akọso fofoforo obetira sofo wo wiase nyina wokọ ne se de wo hwehwe na amema obeka se na sofo amaba nyina monye powerful na afi ato ne ebia na obekọ akonfo yes etiri sana me hu no so de so we ni nyina wo fam still a wo gide wo Yesu mu no afi kwa na ayekese magye nyame adi because time am yes am nto nyom bi na onyame mo am na nka me nsan kwa abrochire bi na me kode anka me mabi na nka me nko ye adwumaden na me nya sika o adwumaden me ebia me ye be ma sika bia me se me koto obi pamper se me ye da bibia me ye yo be ka se me nya bia ade age sa ade ye bonin na me nya but ade adi sika bebre me pa de enya sabi achi wade de me ye my ma say meye na me nyam sika afi me ametimi abaye menyo and they said that time na me say me give you up no that time na mu na onyame de message we edom me a onyame adom de ba abonten a onyame adom any social any TikTok na DJs adawromanti enyom no eko nyom no de ekopa because babia and munyam kenrad amen and munyam kenrad amen because I had the higher kwa hu ai untimi nkanse David wo kwa kan se enipa bia won nsem ka na eye kase ye kan ye nsem a ye nka wie because ensem brem akukuru wi ase ba bia wo firi kura na sis ba bia wo firi a wa ba betena redo isu obi pesa chance obi enya this opportunity to see out here anka nani beji but onyaye etino ye won nsem bebre ka ensem bebre eniema bebre ana enipa afam
ana wa ma meduru ase wa ho odi mu na ade beduru eye awurade e bia de wa fam enti na onyame ati usufure no do wa beduru sa mpempe asa wo pese wo sere bi sei asa me woni mu ma yesi de o ka se mo be heart na same na meti mani nye meti mani nye o so wani nye ana me se samre wo sore se obi gina nchen ya sore obi pia furu kra wo pe wo kra pia furu na aba betena se wate ase enti no enya betesa baby a wuti akunya na so so ano nyamresa so ti enya bete obi awie ye gan se generalism go ahwa course obi enya do wa pa adwuma pa ordinity apempem yase sometimes obi timi fro oso wa wie school ope so ye presenter wo ko ha emfi no okọ chese ebi abre pa enti wunya this great opportunity na woni say nyame wa ye bi wa hye woni wunyam so amen won so ayefe sika na so aba amen ti ama bindi haya kwa ho ti min kanse bebe sika sam de enka wati ase haya kwa ho aya de Mabel Okyere wunyini na ba so otonyom wunyini ni nyina mi nyini ni nyina mi so nyina mpo na me ma me ka say mi so bebe 2 years so de aduane si mani na me didi a na me tenyom pe me sori akwakotie nyom no akosa ansa na maba be didi eti enwom ne to ne de firi mabusuam ana me ankasa no me wofa ba ko ye fa no kefu sulandi minim se what ne di ana me so anso ne ma edobo aponjani abunjani data na me so obebo show we kurum na ma me so so ano no eti ye ankasa no me ma me nso no tie ne voice otonyom kakra ana me father nso tie ne voice otonyom ye kurum wa ankasa no me free mampon su ta atonsu wo nso na PAAA the free na saa kwan no so free mampon ko ne de ampon mo ne lumba mo chese wo de anyomtofu ogu wonti enya nwanwa se odum ne bi ye den eson meso na se nyum wo mu jam die ne die me die ne die nyum nko a me ye bibi enye yi me sua ma me kosua de se me ma me krado no pese me ye nurse na eye no fe but na me mani di mani ji teacher ho ba ma me de o se akua ka be ye nurse an ka be ye fu se ne usi ye krokrowai na wo she nursing uniform yi na wo se wo nan na yi ahono sa no na bibia kekesi ani na wo ye na ye ne fe pa na me se ma emfa ade wan ye teacher anya de be fa teacher no so teacher no nso de ntia ma me ye teacher ne se on se course no ene ye de ko ye teacher enye course ba ko pe me ye CRS me can say general arts ti me course na me subjects na CRS economics history na ade na me din pa ye maths and economics no de be a teacher beba class bi na me yare because of maths it is any ma we nyina so Felicia wa pass ya untimi nye maths kra me feli but me feli kra no me can say me bo say ye nya bad ma mo efo no nko amandru efo no de me ka se ma bo me ho modin no bra me bremu exams day no me twe me kon say lucky na guy bit me nchen wa ben na me tene nchen na me say urade me da wase na de wodo ma betra ba bi papa eti mass ni me nim hwe me de ende no mass ni me nim hwe eti otwra me hu so wa answer question 1 me say chia no master chia no ti wo chia ne say ya de obetwere say ya fun say ya dai say nya correct de otwere ya bia na me so me twere bi but eduru ba bi na de ohwe ya so no ba begina ya ntem say no hu connection no obegina ya ntem na me say ya ka ti efiri wo kọ de maame nka na ada me so na me di ka sorry first because ma adwene mu ya mprekesen me sorry am say no mo man fan say munim de ya tete me na de ha me aka megwa mi tibi ntwere hwe e wara mi pie na me de omo ayi mo say me de mi tibi ntwere hwe de mi wi aye na aye nti e me senka enye examiner no se na sa na ka no enye na begina onu na begina mfinfin de a ka bia nka metimi anya si yes onu obegina me ntem no ha me papa na no krampo no senka me copy na me de call ya e bia nka me kwa koduru so e be ha me o enu kraso copy de enye copy de enye u hwe me na o SHS
Nkope sa suade. Na resource ne ba we dem ko hwe na hwa na hwe ma. Resource no. Oh, e ba ye no. Except ye ko school mu koje. The that time ye ni ko ye koje. Ti me ko school mu na me koje ye. Me koje ye na maths ye E. And economics is E. But the Canada, Onyame adu na ebi ye D. And E. But the na me tipa. O man ka say, o je E maybe. Na go first and I say maths no sorry ntamo. And then him say like o wie na me say hwe. Minti min twere hwe, anya de mbe waste me time. Enya afi na mba be waste me time, tin am sorry. Enya se na maben se ma twere hwe. Me ma ba me ya de wo say yentu yendi baba ngu yetirim. Eno de me ya de. Oh, history say me di baba gu me tirim. Ana a friend say CRS me di baba nti eno de. Eno CRS me bo Ana oh yes. Ana me sa history nso me di baba me bo B. Yes, me kai baba di. Oh baba di. Me di baba na e fam tirim. Me duru exam room na e fam tirim afa na me kai ayi kura de di kai no. Eti eno so no bitimi nche na bisa say history we started with there 19 na o sha 19 oh master afa e wana me kan me tisi book me kan me tisi mu say man sorry bi man peja me ti training nyina eti eno de na me yade history na e ayi de na me yade eno ka so ka say ma haya kwa ho pa haya kwa ho sem doso me nsem doso na baby ohawo ne amane kura ya fam kura mai eti ensem no de enya de obi abetimi aka ne nsem awie ekufu ado ntimi nka ne nsem wie ye papa president manager wo ha ntimi nka ne nsem wie unsu ntimi nka nsem unu producer obi na obetimi aka ne nsem awie ensem ne doso ohawo ne amane ani pa akum e doso odo de betwro book ana oh betwro book enche betwro book wa betwra na so be ka na obi atwra ma oh fa o mi am se me de mentene metimi aka ne twi ni atwra ma me a de metin so mi am twere ma de etini mi buku ni de be chen Yvonne de a me de doso e ba e hu badwure ana o si e ba ye dey e ba e hu be ba asem o ba tensem wom ensem de bebere wom ensem ne doso on se ha ye kwan wo no ma fa amako ensem doso ha ye kwan wo na reverend Kwasi awu asa nye de no evangelist won ka se enwum ne nye de wo si on ti ase se maye nwuma me se aha ye kwan edie na nyame aye edie na Yesu aye ana wo su ntimi nka enwum ne kura enwum ne kura na mami o mebusa asem enwum ehete eye de na papa ite adia yesi eni ehu ne di aso atie eni edi hu ada eti onu akasa nwum ne ye ne dewu eye ne de na wonim metimi akase mefa sa akonya isu akase yen menkan se nkura na edi asofo achi na asofo nketwa no ya omonye careful omo create problems ema asofo no because time na ye papa Kwasi ewu ka se onu kura de nyanyum bia na otie ni hwanhwa no ana obi ko nkura ne bi ka se haye kwan what you say there's all prompt papa ne say haye kwan ho ene mark papa ne ko fa ba ha matenyum bi enyuma wo bi ano se matenyum bi de that means enyum na hete etini ye papa ne de ne nsem ne de me bi wo kire nya de o kan ba ko no wantie ne once watie ni bebre enyum ne so ye ne de pa ye papa de ende because onu ankasa no me kai mimi tikuma sinti me kai time na o preach ni ade ne ye beche no odi ahemfofo atem like o preach eti ahemfofo ne ye beche no ne ha ye kwan homa no eti ono no enema a wa famu no ne nsem no ye papa Kwasi awu a untimi nka nti enyum ne de wa soro kura mbeba wa no ma ye nyina ya bom ne ato ha ye kwan ho ne de papa wa wunim me ni wuti kumase na me so that time ye chi papa yi ni ye kobusa na no asem yes wakasa eti ahemfo wakasa eti awei eti papa wo nyum kra de I dedicate it for you enyum na ye ne dia me ato ama no ne se ha ye kwa ne nsem no doso ti papa onye nyum ne ntum na enyum kra de osoro age atum wi hwe maame enyum no enye kama PAAA Esther okogina chinchinga ho
Enye is say gospel artist be the nyumba no obi ni nua gospel no akogina chinchinga ho. Obi de nyuma ba obi ye ne de. But enyum no eba ye no say me waka ma asem mama enyum ne ka me nsem bi. Ene my sister yi kogina chinchinga ho. And anyumtufo bebre Celestine don ko jo metal omu nyina mama o ya de and menya sure asofo mpanifo nso bebre afre me na no kra de ohene kese bi frɛ me mbo ne din ofrɛ ye ɔte maame ayemfo ensɛm aye wo kan wabɔ ya asɛm so amaye ye nsɛm dɔso but haye kwan ye ntimi nkan ya asɛm eti anwum na wo de aba ne de emu odu papa enti no menya sure say ye papa akwasi ewu ane nsɛm no betimi abu mi mebe o kyerɛ mu mabam fi sɛ anwum na ayete dada na medini ho ya kakra nso sɛ otimi ka asase enwom no ehete that word na o use ye ne de medini ho ya sɛ onyame me mabre na nka me gya enwom to na to ho na onyame si da bi mahu maba a wa mobɔ na wo fa nwom isi abeti nanim a kyerɛ me na wutimi bie wano as osofo panyi wunim awurade asɛm wunim ohawa ni pe fam nyamesoma yedi nyamesoma chi ye brewom na onyame hu akoraketo ate se me mobɔ na wutimi bie wano eye no me na papa na edumi na o se enwom na hete no me madi ne ho nya o na nyankopɔn so bedi ne ho ya efise onyame na eye na adwuma yes onyame na eye na adwuma nti no onyame bedi ne ho ya pa na me anso madi ne ho ya bebre enwom ne de papa o awurade adom wo bu se sister Felicia obeka bibia kyerɛ wo se enwom ne de onyame adom ekopa aye kwan ho yenchim papa eni behu na so bete sa enwum de da wakoma so pa Ghana for so da wakoma so papa enipa bia wonsɛm ka o enipa bia wonsɛm ka yansɛm no susu ensɛm no dɔɔso na enwum no tie a o se aye kwan o mintumi kansem bebre ni ametumi aka ne se Eradi ashemeni onyam aye kwan o mintumi kansem bebre na ni ametumi aka ne se Eradi ashemeni onyam mi wase bi ameko na ni ametumi aka ne se Jesus Washemeni onyam mi wase bi ameko nani ametumi agane se oyini Yesu washemeni onyam ano abrabom niema bebre na mafamu nanso asem tumi ya mishemi wunkurai unwumpo se ebia na masupenyo Oha bebre na makomo nanso asem tumi ya mishemi wunkurai unwumpo se ebia na mabrepenyo missy here be roadside I cannot say it all. What I can say that Jesus has glorified me. I akwawo yet to me cansem bebre bomadiane shiayo never near radia yo me wase be ameko nani ame to me can say ogini Yesu Washemie enyonyame mi wase asembi ameko au nani ame tumi agane se onyiri Yesu washemie enyonyame mi wase asembi ameko anapeyo nani ame tumi agane se ora Yesu washemie enyonyame Abrabom niema bebre na mafam Nanso asem to me am shemi wukuraye Felicia unwumpo se ebia na me mesupen yo Oha bebre na makomo Nanso asem to me am tenasi kom na shemi wukurai unwumpo se ebia na maton aiso tapen me se ahaya kwa Me to me coming sem bebre nani ame to me akane se Eurade washameni onya aya kwawo me to me can sem bebre nani ame to me akane se Eurade
Washamanyunya. Me was Biameko. Nani ametumia can say, oh, yes, Washayene and Yunya. Only if I'm forcing was I said Biameko. Nani ametumia ko. Jesus Washayene. Only keyboard is in a bayana. Me pacho, unfortunately, me babetono. But bani dada. Mini dada. Oye kumase, kumasiano. O say groom boy. Oh, ono so tonyo musa. Osabo keyboard. Timbato na mse, Adaminti no ba onim hu se me ba se no ono so e ba hada. Ono so ba hada. And unya bo we ne dia na o ya ma asema ba. No kre. Wo so nyuma unya to. Ono dia enye se time da so pa dia nke ne yenyanko e. Nke be dini na mpo be ma. Oh, nke yenyanko e. Ki be ye worship pastor e wrade sa. Papa. Na nka nye hwe mpo. Tedi da kan nyina ayo sorry. Enye ne samsro. Fa shada foforo nye ne. Na eze enye wo yemu a. Mi yemba te nye ne. Inye ne madaro ma. Matias. Yami sha we bre Mabel Okyere. Amen. Onyum ne de. One eye unique. You have a very powerful and commanding voice. Say me suya. Matipa yesi one de. Me tunyum ya ka munya so. Eh. Isa mama makonya na me tunyum. Asemu. Enyum no says Erade adom so eda all the digital platforms. Yeah. Eda baby bia ubo Mabel Okyere enuonyam anase ahaye kwan ho a ewo Boomplay, ewo Spotify, ewo Amazon, ewo Audiomack, ewo YouTube, ubo Mabel Okyere enyum no ebeyi ama pepepepepe ubo ahaye kwan ho ana enuonyam a enyum no da ho pepepepe maame Yami shao on so woni abebon komo entese wa be bless ye me da see at your final word me final words me social media handles Mabel Okyere Facebook ni ye Mabel Okyere ministry na Instagram TikTok YouTube almighty TikTok ni nyina Mabel Okyere music na de me di ja obi bia ne se ema wa ba mu onyame wo ho onyame gusu a wo ye nsenkyerene eti se ne wa ba mabu na eye wo se kan wanu adura maame ebe ye me yase wo be kan wanu adura na awurade nhira na wo de ma ba besi wachi enti enya wo ho bone never give up sorry gina wo na so se okofo sorry gina wo na so se chese onyame ba na Kenya wo ho na onyame mere no enche ebe so ama wo so waka se onyame wahye woni munyam awurade nhira one producer Felicia, God bless you so much. Na onyame so nhira me boss ba akopɛ onyame nhira nana kwa me so ye me boss ba akopɛ nyame nhira na pa nyame nhira pa so nyame nhira